अहानबदा मरुइबा पाव अरामबाई टेंगोल का MLA मिनिस्टर MP सिंगा कंगला उट्रा ममांगदा वासक लौमिनख्रे पॉइंट 5 दा खुदेक पिदुना नमित 15 की मनुंगदा थबक तो ओंथोकनबा यानख्रे अमदी सजिक तंपाक्ता 15 AR की पोस्ट कुकी हविलदार अमना कापदा मैतै अमा यौना पर्सनल अनि सिरे हविलदार अदुसु अतै पर्सनल सिंगा कापदा सिरे मैम खुरुमजरी नॉर्थ विंडोगे नौथलगे मणिपुरी पाव मिडेंग ताबिरिबसिंगबु मनिकासना समना तराम नोक्चरी हौजिक पाव संदोना पिचरी ngasi wakching ki tara mari ni pan ba yumja kaisan numit January tang kun mari kumjai ni sani kun mari Manipur ki puwari da ahan ba oina maitai MLA minister amasung MP singna Manipur kanaba seng laba kangla utra mamang da ibudo pakhang magi minglen panduna arambai tengol ga puna wari wasak punna sari wasak minakrai ngasi kangla da arambai tengol na sinduna wasak lobagi thoram aduda maitai MLA ayamba saruk yakhi hari Congress के MLA मंगा मखाने की चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी अमसुंग MPCC की प्रेसिडेंट के मेगा चंद्रना लुचिंगदुना कांग्रेस भवन दगी पुन्ना थोरखलगा कंगला की नोंगचुप थंगबा सना थोंगदगी चंगलगा सर्व याखी मिफम अदुदा इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की लोकसभा की मेंबर यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड एजुकेशन डॉक्टर आर.के. रंजन अमसुंग राज्य सभा की मेंबर निंगथौ लैसेंबा सना जावबसु सर्व याबगा लोनिना वासक लौखी कंगलादा फम खिबा मिफम अदुदा अरामबाई टेंगोल की माइकेदगी पॉइंट 5 यावबा चेरोल अमा पुथोक्तुना MLA सिंग अमदी MP सिंगदा मखोय मसाना याना खुदे पिहनखि पॉइंट सिंग अदुदी अहानबदा 1951 द बेस्ट ईयर ओइरगा NRC चना हनबा दुगा मदुगी मनुंगदा चंदबा मियोय पुमनमक मखोय मसागी हौरफमदा डिपोर्ट तौखिबा अनि सुबदा कुकी लालहौबा सिंगदगी सु लोकथोकपा अहुम सुबदा म्यांमारदगी हंदक चलखलिबा रिफ्यूजी मयाम डिटेंशन सेंटर द थमलिबा सिंग मिजोराम द थमखिबा मरी सुबदा बॉर्डर फेंसिंग तौबा मंगा सुबदा आसाम राइफल्स के जुरिस्डिक्शन मनुंगदा पोपी थाबदा येंगदुना लेरगा लेंगाकता रिपोर्ट पिखतबा लोनिना मियामना AR दा थाजबा लेक्चरेदुना AR मणिपुरदगी लोकथोकलगा अतोपा पैरामिलिटरी फोर्सिंगना मखोयगी महुत सिनबा अमसुंग मंगा सुबदा इलीगल इमिग्रेंट कुकी सिंग ST लिस्टगी लोकथोकपा सिनी हाइरिबा वाफम सिंग असि मिफम अदुदा सर्क्या खिबा MLA मिनिस्टर सिंग अमसुंग MP सिंगना मसाना याना खुदेक पिखे मसिदा चीफ मिनिस्टर नोतमम बिरेंसु अयाबा पिदुना महाक्सु खुदेक पिरे हरे मिफम अदु लोयरबा मतुंगदा कंगलागी खा थंगबासना थोंगदगी MLA मिनिस्टर सिंग अमदी MP सिंग थोखरबा तुंगदा अरामबाई टेंगोल गी लुचिंगबा मिहुत सिंग कंगलागी नोंगचुप थंगबासना थोंगदगी थोरकलगा खैरामबन कैथल द लाक्तुना कैथल इमा सिंगा उनखे AT गी लुचिंग पुरल कोरोंगानबा खुमना मिफम अदुगी मतंगदा यामलबा मियामगी ममांगदा पाउदंखे MLA सिंग मिनिस्टर सिंग अमदे MP सिंगना खुदेक पिखरबा पॉइंट सिंग अदु नुमित 15 की मनुंगदा थबक ओइना ओंथोकनबा मतम थाखरे हाइना कोरोंगानबना लाउथोखे मसामुसु साइन तौरेको अदो सेंटर द मोय थारनि अथुबदा अदुगो नान की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मोय आदे लापा ऑफिसर सिंगो मोयनसु याम इशू जे याम डिस्कस तवे दो मोयना सु गी जे हाना थागनि कायनादि हाइको अदो येंसी अदुगो अखोयगिदि अखोयना उनिंगिसे अराबायना गसि उनिंगिसे कैपेगे नते मखोय MLA मिनिस्टर पुनमक सी मिनिस्टर सु मंगारे ऑनरेबल मियाम की मखादा लेबने से मोय खंगन बदुनि कोय पाम ना आई दिल्ली द लई अदुदा लई पुरुनो पदो गसि लेदि मोय दिल्ली द सब फाग यारोय अपुन्न लेबा कि नंग थेनगनि सेंटर द पुन्न थेनगनि सेंटर द तारक तबै थबक तो कहिनो हायबदो मया पुन्न तौता बनत्रो माने आना हाइबम दि थोयबा अकोय पुन्न अकोय मियाम के सेंटिमेंट जे सी लेरे कोय मियाम समायना वारे सी तौरे हायबदो हायगदो मोय अमन इनरनरगा खन्नादना लाउनदना लेबदो गसि दगिदि लाउनरोय मोय जोंगाव लाउनरोय सीमा अदुगा मोय पुन्न सेंटर तानी सेंटर तपुरा सेंटर न कैगुम ताबि रत्रगदि मोयना हारिबो सेरोन सिदा हारिसे मियाम लोनदा खोय खोंजम चंजलनी हायबनि मोयना हाइसे मियाम का हायबदो मोय सकनी हायबनेबा अदो अखोय गिदि इरेबा की प्रूफ से संदे आदबनिना अमा नत्रगा अमदि अदुम तौबा ताबने कई करे फुतापरि पाइ पुजिंद्र कलमबै नत्र मोय गसि सिरलेपो फंगिसे मोय गसिदि अखोय खुतत कारे नुमित्रा मंगाने के फाइन रेको अदो मोय क्षेत्रदगी सु कोइना डायरेक्ट न तो बिदा कोइ होम मिनिस्टर मिसा नसु अथोबर सुगिसे मा तौनी हायबगी वाइदि हायरे दो तौबो तौदबर येंबो तारे
Ngasigi Arambai Tengkolga miyamgi mihutsinga unabagi mifam adugidamak masing thingamdana yamlaba Arambai Tengkolgi laloisingna Imphal City gi maru oiba lambi khudingmakta pumumuna pikthana pareng amadi pulap laiduna mifam adugi pautanaba ngainake Manipur tapaki mafam pumbadagi masing yamlaba etigi laloi lising laktuna Imphal da punyom yongke mifam adu pangthoklingaida Imphal gi lambi pumnamak thengke dukan hotel kaithel loina thonglonake lekai khudingi maira paibi amadi nupa naha singsu lambida loina thoktuna leinake yumgi thongal khudingda ising thanna hapa sanabul khinduna cheng lei dup thaumai kaduna mifam adu asoi angam yaudana ba thongni jaba ukhi Hybrid lau bira di. Aisana, Irebak, Ifuruk, Inap, Lainindi, Namdaba, Natang, Wedabasu, Nagani, Irebak, Ifuruk, Lainin, Mangnaba, Tibong, Tambal, Roy, Lainin Tonga, Pangsano, Ento Sanamanina, Epare, Toka, Pakambala, Epare. Alung roket dulu itu ba. No, cengeng itu cengeng. Jangan koi. Apa? Betul betul nama dia. Bye. Ngasi Manipur gi senglaba kanglada Manipur lengaki MLA Minister sing MP singauna Arambai Tengkol gi luching basinga Manipur kanaba fam kiba mifam atugi matangda North Window gi team amana kangla gi nongchup thangba sanathong da tongan ba mioi kharaga unaduna makoi gi wakhalon loke mafam aduda ngaiduna leriba da Frontier Manipur gi editor Paujol Chawboga unabadam hakna hai mifam haukre adubo media changhandabanina kari khanari bagi haiba khangbangamje afaba outcome amadi lakani haibigi thajaba lei haiki
Manipur की ओर फिल्म सिगी मतंग आरामबाई टेंगोल इनिशिएट तौर कांसिदा ngasi se miyam phamin da dabe ade akoi machine misida khong thel kanda khoi gi mi miyam se lakpi di adre MLA mantri miyam kamai kai le manam di lengak tu si moi lengak tu ni na noi gi lengak se kai sakha gi have du gi pot ne ngasi le se matang du chaw rain khali manam di Manipur se hujik thani pan hela bani tori ba khoi gi irang se adu ngasi di ultimately yan history koi ba khoi kangla gi uttara sangne manung sida media re changan gi dre adu manung da live MLA ministers ting adu arambai gi members mi yang khai mangang ne hebra amai ta je in ta ja kanda adu gi tor kan se hujik kanna ofum khana ba discussion hore ta je atopa peripheral area da nagampal uribok thai bansu arambai tengol gi mi me am hai ta ne ya hapet jame adu me am plug ngai hori meeting si ga outcome akoi no pamsri si meeting gi outcome si na Manipur gi ba lebak si gi ba community si hoina kitang phanba the way forward haija batare akoi gi normalcy halalakba economy chakot hanba amadi khunai si mapang kan ba amai to ba meeting am ne mai ta je ai gi mot de akoi expectation kya tham da su pai but kind of we have to be ready for the bad expectation hoi expectation yam wan thamul kan je adu gi expectation do yodra kan da nungai ta pen da me am lai haija tare adu aram bai tengol te gi di haja me am tham ta ga su kai gumba akoi gi reciprocate tok to ba MLA mantri sing na tok ta ga di kamai tok da gi haibam da kale adu matam gi matung na program da kale but we should remain hopeful. Wangkai ayang palidagi merapai bining temcha ongbi subita si chona hai arambai tengkol ija singna lebaki damak toriba thabak sing asi mama ama oina yaninge ngasigi mifam asida miyamgi apamba torakani haibagi thajaba lei haiki ngasi angang sing mayam ma isa sing mayam na tholokpa asi lawgadoriba mona thangaiba khongthang asi aigi motadi thamoi gi manung da leiba makhol thoktaba adugumba kholaw amani aina ngasi miyam amadi Manipur government amadi central government gi maikai desu thamoi digi oina mama moina haijeningi ngasi arambai tengolna asumna khongthang ama lawpasida Manipur government amadi central government na yamna hakna lachilaga haiba ware lepadaba apunbagi oiba adugumba youth ki oiba achoba khongthang amasida makoina miyang changiduna ngasi tangdu leitadana mikam miyawna thalaba Manipur asibo amuktang shanti hanjalamagi wakhal adu Manipur government amadi central government gi anisina miyang kana sanganjaningi on Manipur gi oina tawba meeting se sehida ija inau langa apa mayam su yauri lebagi mayam su lai ko tawba issue se ibe mayam problem obe issue ni na ngasi numisida right gadi akhoi se karamba condition da lega doina du aroibo tangkali ngasi gi lanjini henjala bani na sibadi mi simina de khoi prajan heliko government gi sa su ya wai wada bane te moisu tongnari ba lalol ani se karino haju nung da leri ba po se khoi praja de khanghan da bani na praja su ko ngauna re du leri ba isa su singsu subham no bang khang da bani na ban blockade tawre ban blockade ne wan ba su mi oi pudima noi wa halle ko si marak se da yang wa ba se shocking oi ba se khoi su leita banga nina masigi yenguraga su ichar si badugi misi dugi nuaita badugi crisis da malevni yana da ba haibaduna moigini magi maram do khut hathina habi basida khoi nuaita ba ma tholoktana prajagi imai be icha inau me yang ji tholoktana muk ama tawda ba yada bagi tawba Haukiba ahinda 28 AR sector 𝐋𝐢𝐲 makhada leiba 15 AR sajitam pakta posting taba havildar songpi by take over cookie amana tumambadagi fuk hawgalaga mahakatumi nariba AR personal singda nomaina kapatigi AR rifleman maitai amaga non local rifleman amaga sire atopa marina sokle hari Thodok aduda sokiba personal ahumdi ka hena sokpadagi helicopter na army hospital da puduna laikana kray Thodok aduda joinari ba cookie havildar adu atopa personal singna koishinduna kapada sire hari Imphal East ki Porampal PS ki manung chan na leiba nongmaibung chakpram leirakta leiba yum ama khanghaudana horakpa maina tumna chakhrei thangna ba yum anisu wairakpa maina chakpada amang ata thokhrei thodok asi ngarang numidang wairam pung manga khar helakpa matamda Laishram Radhakrishna koba mioi amagi yum dagi khanghaudana mai horakpadagi yum adugi una saba mathaki saruk sing chakpa horakhibani hari mai chakpa du khanglakpadagi lekai ki miyam changduna fire tender lakpa ngari ngaida muthanaba hotnaki adubu mai aduna chakpa helman khibana mahaki yum adu tumna chakhibani hari loinana mahaki yumgi makha thangbada leiba Laishram Prem Kumar Singh amadi awang thangbada leiba Laishram Joyras aniki yumsu wairakpa maina chakpa horakpadagi amang ata thoki mai chakpagi pau phongbaga Manipur Fire Service ki fire tender ani laktuna mai adu muthanaba hotnaki fire tender sing lakpa matamda yum adu tumna chaklam ki loinana
ꯊꯪꯅꯕꯗ ꯋꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯈꯤꯗꯅꯕ ꯃꯨꯊꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯩꯅ ꯆꯥꯈ꯭ꯔꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯆꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯩ ꯑꯗꯨ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝꯅ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯁꯣꯔꯠ ꯁꯔꯀ꯭ꯌꯨꯠꯇꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ Manipur India-gi atai state-singa makhagi lambida samnadrei athubada political solution ama purakhodrabadi langi khudongchaba lauduna atai atopa leibak-singna midiang changlakpa yai haina AITUC Manipur State Committee ki General Secretary 𝐿𝐶𝐤𝐰𝐬 fongdokhrei wafam asi ngarang CPI gi office da pangthokiba paugi mifam amada mahakna fongdokhibani mahakna hai Manipur gi irang asi tha 8-9 faraklaba fawba loishinba ngamdaba si laibak thibani ngasi fawba paliba lengak asina relief camp ta leiriba mioi sing ngasi fawba mayumda hanjin hanba ngamjei highway sing loina thingchin khibana miyam kham thengna wanare miyam ngakani haina lakliba Central Force sing kukim le dan sing ngak tuna leire maramasna BJP yauna tongan ba political party sing luching ba sing punsin duna Prime Minister unaduna political solution ama purakpa mathau tai haina fongdoki Handaki January tarik 12 gi nungdang pung 3 tabadagi pung 8 makhai fawba Manipur Chief Minister ga loinana 10 political party gi mihut singa famina dana yang kupna wari utai sa matamda unified command se mawanda sinade Mr. Kuldeep the Sinnerga Lebini, Highway Simiam Rex. Adugamoina Satiridi, the state say the high article number 355, Sanabra, Sanadabra, Sanade, Highway Amlermado, Chief Minister Basamagna, Law Tuktaba, Centerna, Ura, article number 355 say Law Tuktabugiwani, Adubu, Manung Dadum Satnader May, Highway Chief Minister, higher. Adu, Masisu Chief Minister come in a cut. Adu, let us powder. Singya tamyada koi sangu yadre singya tabuk subu under adubuning to ko mui mari hat ki beiwa kamna leptana sipana bakse aduga ngasi de bharot sarkar na adugumba ngasi ekoi khun ngakjaba ekoi gi ning tambagi ekoi gi apun bagi saktam ngak na bhonajariba adugumba naharol sing khun ngak pa kangu sing kari sing punamakse masida makan kya gi adugumba terrorize tona ba harna ba tupna bhona tamda tuki lalobu kangu gi mateng lobugi film da yam sanu chatadula adu batakta bharot ngak na kari makan gi parliament anirakta Sri Modi na haigri only minute mari kaptane pem da haidan laiba home minister idi sina jakre harakan adu ne yam sathira ba adu batakta border ngak pi thodam center na pirak par kaino khangdi adu orgesu nahan chief minister na hai kilometer 13 hanjalaga nga hanlamme mori da adu kuki militant lising among chamna nongmai yam phapaba sophisticated weapon mayam pairaga changjilakpada ngasi bharot lengana bharot ki lami sing tingmangam daba sina singba kya singa si lan phama yam sati phimoya Lakliba Republic Day ga mari lenana ngase full dress rehearsal pangthokani haina thorang toramba du hozik leiriba lebak irang asina maram oiraga yeithokre amadi rehearsal asigi hayengi numita toragani haina hairi masagi matangda Manipur Police na SPCID Traffic AR IRB gi commandant singda message ama thaduna khangan kre hari Bisnupur District Tidim Lambi Tera Urak Mayada Kwakta dagi mioi kharadagi yamlaba drug fakibaki matangda All Kwakta Coordinating Committee na thaudoktu da January basingda matik chaba chirak pinaba amadi tungda asigumba thaudok thoktanaba nainabaki matangda paugi mifum pangthokrei mifam aduda social worker MD Rafi Khulakpamna aikhoi hanagumna drug ki mayokta changba yaba khongthang kya changsinaba thorang lei maruoiba tawba yaba yadaba kya su khanaraga thamlani Luribadi drug ka konana faraba kaya hapta phadana thadorakpa makhoina thoraklaga miyam da wazaw ngangba karemna baduna thingna ba honaruba miyam tofong khangdaba makhoina hena sanga charakpa kaya sina nisa thingbada ajoba awaba mak oiri haiki यादे है बा हम खंगन दबा मतुंग दबा एकोई न ड्रग की समस्या से लोशिन मंगा मनी है न खाली तो बतबो ड्रग को न फाकी मुनी से हत्ता बगी तना थोरपा एकोई न पी मुनी हंदोरा का करिका नहीं नो तौसारे तो कोई थोले तना हाय मुनी मसीदा हमोय तो बोहंग मयाम खक हंगबा हाय रो मयाम खक हाय बा मसीना मोय न हला मतुंग द फुल सिदा लेमिन न बदा जामे न बदा नुमाय तबा यौबा खक लेबा मोय न संग याम चावदो न तौबा मोय न पुलिस का शासन तौबा पुलिस शासन का मरी लेनब तो नोजाव मांगबा अंगम मथौग संग तौबदो नोजाव मांगबा मसीना खुलदन नि साथिंग गदबनी हाय न तौजरिबा अखोयदा इनसिक्यूरिटी याम लापा की खंग लापा संग चावदो मोय न हेदोखराबा अंगम मथौ पिनबा मोय न हेदोखराबा ट्रक का
कोना अचौबा ट्रैफिक कंसाइनमेंट लोइना फारग पुगरसु हप्ता फादबा नुमिनि नि दो नि दैत लिटलग थोलपा असिना ड्रग थिंगबगी मायोक्ता अखोइना जंगसिन बसिसु अखोइदा कीबम तूंगदा जामेतुल उलमागी प्रेसिडेंट उलमाउद्दीन काश्मीर खुलाकपा मयुमना मणिपुर लेरिबा ओइनिंगबा फुरुप अमा ओइसनो ड्रग न मुदखिबा याबगी फिबमदा लेरिबा सिदा अखोइ चक्सिनबा मथौ ताइ अदुना मखाता नासिगुम्बा थौदोक असि थोकपा यारखलादि मखोइगी थबक थोरम खुदिंगदा यावदबा हाइनसु लाउथोखि लोइना ड्रग की मतंगदा मुस्लिम इचलिनाउ सिंग तोइना चैनाबो ओइ मसि तौबिनो अखोइ इकाइबा फावी अदुना फुरुप खुदिंगना ड्रग तगी लामना लेदुना अफबा खुनाइ अमा सेमसि हाइखि लाखर लेजिरिबा मणिपुरी जाति है पृथ्वी की मुठिबे कुइजना की मुठिबे आबगी मोंग लाक्चलिबा मोंग सिदा कोई ओखिबे आय अदुना आइना मियाम पुरोक्ता अपील तौजरी जमियत उलमागी प्रेसिडेंट अमोइना एकोइ सुकुम्बा कारबार सिदा अमदि योनबा लेकाय खुंगंग योलगा अंगाम हगुलैबा नहारोल कयाब मंगन नंगाइ लंबीदा उथ्रिबा कांगु सिंजी जन ज्ञान तामिनसी कदिगुम्बा ज्ञान ताहुदबा तारदी कोई मणिपुरी जाति है पृथ्वी की मुठिबे आबगी अकीबदु लेबननी अदुगा आयन की ओइबा सिगी नार्को की सेनरीबा की ड्रग्स की मुन्ने इंदलिबा कांगु सिंदसु कोइना अपील तौजरी अदुगा कोर्टता कोइ फंबीरिबा जज मयाम अदुगी कोर्ट की वकील मयाम नसु हारिबा कोइ करी सिंसिगी गाथोंनाय होनरगा नरतन की मोइ कन्नाय होनबसी कोइ मणिपुरी जाति मोइना मणिपुरी मोइना कोइ तौबीदनबा अदुगी सुआइगी कोर्ट फंबीरिबा कोइ जज ओइबीरिबा मयाम नसु मदुगी वखल खर खंबियो हाइबो वखम खर हौजिक पाउगी मरक्ता नदिबा ब्रेक अमतंग लोमिनसी डायबिटीज को लोइने हिंगलिबसिंग था अमगी मनुंगदा कंट्रोल तोबा ngamle यूरिया क्रेटिनाइन वांगबसु था अमगी मनुंगदा हंथबा ngamle खोंग हाम नुंगाइतबसु नुमित मंगानिगी मनुंगदा फहनबा ngamle पाइल साइबदी नुंसंग नाबसु चामदा चामा फहनबा ngamle कोलेस्टेरोल वांगबा नुमित कुनिदा नॉर्मल ओइबा ngamle बीपी वांगबसु था अमगी मनुंगदा नॉर्मल ओइबा ngamle फैटी लिवर ओइबसु था अमगी मनुंगदा फगतहनबा ngamle पुमनमक नेचुरल ओइबा हिदाक मखलना लाइंग जबनी हकचांग द सोकदबा साइड इफेक्ट अमत लाइटे मखाता ने हिदाक चाबगी मथौसु ताररोय हेना कुपा परोल गिदमक ngasimak lengsin birau diabetes hospital soibam lekai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank. Introducing a new challenge at 𝐿𝐶𝐸 Solution. Admission open for Sunday and daily classes. In this program, you will be able to be a powerful communicator, speak with tonality, get the pleasing personality, enhance your beauty and lifestyle, sense of honest and helping behaviors, table etiquettes, learn cleanliness and hygiene culture, art and craft as hobby, and culinary skills. Limited sets, so grab the opportunity. We also provide specialized classes on main topics like vocabularies, voice and accent, intonation, and grammar. For more details, contact 𝐿𝐶𝐸 Solution, 2nd floor, Gypsy Building, More Market, Pauna Bazaar, Imphal. For more information, kindly do call us at 762-896-0947. Welcome you all to Unapa School Channel in Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. ब्रेक मतुंगदा मयामबु अमकन तराम नोकचरी मखातबा पावसिंग पिचरी था असगी तरा तरेकी नुमिदांगदा खंगाबोक्ता लेबा सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थौबाल डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस ममांगदा थोकिबा इरांग अदुगी लाइबक थिबा थौदोक अदुदा खंगाबोक लमलोंग तांखा लेकाइदा लेबा एलांगबम गोबिंद सिंह ꯆꯍꯤ 23 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯔꯥꯖꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯣꯡꯕꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯣ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯆꯥꯅꯨꯄꯥꯅ ꯁꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯅꯥꯝꯃ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯎꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯀꯟꯅꯗꯨꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯇꯥꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯥꯏꯂꯝ ꯊꯣꯛꯐꯝ ꯌꯨꯠ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯩꯔꯥꯄꯥꯏꯕꯤꯁꯤꯡꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯂꯨꯄꯥ 8,000 ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫
Arambai Tengolga MLA Minister MP Singa Kangla Utra Mamangda Wasaklomina Kray, point Mangada Kudiak Piduna, Numitara Mangani Gimanunda Tabak to Ontok Naba Yana Kray. Amadi Sajik Tampakta 15 AR gi posta Kuki Havildar Amana Kapada Maitay Ama Yauna, personal Ani Sire, Havildar Adusu Atay personal Sina Kapada Sire. Hoziki oinadi Norris window na sandok chariba Manipuri pau matang asal lusin chari pideng tabri pamayam pum na mapu amukana kurumchari.